Yada say Adom TV Badwam na ugiso shano na shano so sa Franco Trading Enterprise phones papa fie omo ugiso atonton ne ma papa no nti phone bia type bia wo pe bia no medofo ya ko Franco Trading Enterprise enye gyankwa ho mo obi mfa ayi shop na wo ayi phone Mr. Pa shada borura Franco Trading Enterprise omo oni nyina bia no achi Franco no akasa na e won air condition wo ho ti so air condition no so na enunu na wiem a ya hyehyehyi utime dama ho to so asori ba wadwuma so a Franco air condition or chest freezers or refrigerators, washing machines, CCTV cameras, microwave na blenders nyina Franco ewo bibia ya gadget bia no wo pe bia ya yenko Franco ho frɛ no 0246 422338 0246 422338 and 0555939311 now on the Franco Trading Enterprise akasa abna na abepie mu wa hayo free Nadom Herbal Center aba yede no ba bidi enkomo ba fefe memo akwaba se bibia aboko de yeda se den setro konkro yede nyame ase papa dog nso ho ye nyame adom dog ho ye pa ncha kese konfirma na Mr. Samo wonder be wo bia no pe ncha kese konfirma nyame hira pa na onye okese se odi nimde enti se abedomo na wa ma so abanfa so amagana fo nyina Mr. Samo wonder ncha kese konfirma na no say last week me fi ha call na me nya call from counselor bi ni di nkoma o say man bi di asem bi abetu nanim one ne yere nsem ntokwa na yere ne se be 2 months ni keka ko be 3 months ni kun no ene no enhia da no say wadwen ho a wonte ase ode o ma fa counseling be ma esi dododod obeja oba no say abnanti si e be nde ene de frame am no so say na ukunu eka de asem no say net no so chechem be ekeka ko be 3 months ni mi kunu ni mi hia da minim nie ntia to ni oba ni di nkomo no hu say sa ahemfie ho ne nkoyi o se enka ni nyaba e wo oba na ho no se weni enso ka kire ena meka so me de mboa de de bi wo ho ba akopɛ ena metuma ya de aboa no enti me ma no na fa lady clean ena me ma no extreme ma fa capsules no kranka ma no mixture no pe na me so de onnom na onfa we no so hye woni ahwa de sister se ni ku adwuma no wa fie we say entem so ni ku adwuma tem na wa fie just o adwuma mo to me friend so pass it through for sharp one ba ko na just aware na so in some say me tia na me ni age nti nanka because of sasem we nti ne kanikunu nu gya no so ye course nketenkete na o chat nketenkete na odidi nkomo hu just small girl bi jaware na boso nti na wo say ba na sa abra na Adom Herbal Center e dem na fa lady clean na fa extreme mixture na capsules aba adwama so nya ba sa wo hweme anopai na infections aja himfie ho no maboso we treat for so many years nyankwa we e beti ne tatahwe na lady clean e be yisa how ni na fi ho no mo e de amount and I so portable put me the show back pocket put me the show bag the bia pe bia out me the weekend o kwa put me the ko ba ko weekend that you can say so once ana wako prepare ahead what I say nti say net obe hwe kakra egu asawa nim na de ahya ahemfie ho nti no se enso e na begu ahemfie ho no mo ahemfie ho ekekawo e bia wo na chi anasa abrabo mu sem nti na ma ahemfie ho no ebia konkoma to yem use na fa lady clean be sa chia moa obesen so that dem sa kwara mo no na fa lady clean eye 100% natural yankasa ye haban ene ndubra ena Nadom Herbal Center yakokwayem akotiti ndua haban ni ndua hini e dia fa fidiem ahokro ai no krojan doctor fa kukudam ena ejira fidie ho de haban aye edroi kama ye wi so e de guni tuom simple fe se mamonje na mo fa sesi ahemfie ho enti se nsuo nsuo na egu no ene carbon bi ena nam nsuo no hwa na ni na se yellowish color brownish color bi mi jaba tent na ho bo modern se wonsa ebeka nafa lady clean yi bi ebehwa boa eyisa ha ni na e de fi ho no mo e de amaw na wodi we hye ho no na wonom nafa XV mixture ene ne capsules nafa XV mixture ene capsules no say ene tie obotumi e de mixture no
anom capsules no and I say anywhere abetumi anom abefele comfortable bia no nom nsu a egu ahemfie ho nom a ekeka wo enka ba betena ho no kan na hye no so se ewo mogya ne mu ente wo se wutu ase wo ben seti we ni alright na mom na wo se wonum we no na de wo system nim ni na flash bestene because obu ono ma say infection ne ba obakoto edu no de ahye ho 2 weeks 3 weeks later na sanso aba na root no I also two asian on two because you are crying since say we trust on us away into a be say fifi until wo dey sha no e be say ho for just some time but a miracle na nim na be sound so because main factor na dey issue no eba no won survey until no sa no be hia na fa XV mixture in capsules we no ma e be two infection ase dey ma okura we no sat na so acha ya do beto be 1 month 2 months so e be ma ndo no a month or 2 na ye ho adwuma yie na siesie be yi sa how infection treating na nyasam kito especially at now so watch word must start from SHS or use you know treating no so kwata so hit no that no so watch for so many years ni Mr. Bomodem say won sabe kanafa XV mixture in the capsules they be ameka say enkura no ko SS na eya monto bi mfa mom no mfa nko no mfa mbom ho ban imagine say wa ko oti school na wanya infection na wuti and most of the time so enya washroom no nkwan so eto dan so apantisi no osro so bi be wianti no si onko hata no dey send them te munyunyu sa no asan fashion infection bet na infection e fi wono mo ti mesra mo yenua ma no ne ye mama ni ko school o ma yento bi mfa show mo bag mu no mo fa nkoro mo fa nko siesie mo be bo mo what I say e na fa lady clean e do no nko na hu di na dey frame na number na 053 11 56 556 053 11 56 556 to be share bag mu na on fan ko say so mema na etoma ma no ba because obia ukọ ho na say ya bo so say ai say mere no na me fiancé no tumi say changes abem oba bisa say na secret na ne de oba catch us say no na for lady clean say mema na cry for bisa lady clean no more me say me feel so obi bisa for XV meters on patch me pe e ma do kete na box no obi apede eye obi apede ache me sure say mema no mo come market am ko to shoe mo nto de huro mo pede ache mo ari ase sa na obi apẹ no obi apade pa ti me nwa ba siesie ho wo bo ni pedua no ho ka no na wo ba ahemfie ho so ka ari ase ento mi akese nko enhye ento hela akese nko engina so wo to no na wo bo ahemfie ho so ka nafa lady clean nafa XV mixture ene the capsules nafa XV mixture ne capsules no so mema betuma no mama na ye be ma bu hon mas say ka say boxer shorts kuro to be shebi because when you discharge ensure if ni be memu eba na chinchine atare no boxer shorts na no edu ni meno kodu fe na akaso onyi na atana na adwendwene no gina ho bi o just odun so pete so na awo emwa emrasa na wetime yi boxer shorts adent na nafa XV mixture ne capsules so na wo kosa atiti we mu na wo kosa o how we mu Mr. enkosa stress we mu enkosa atiti we mu bomoden se won sabeka nafa XV mixture ene ne capsules se wo jonso na ubememu ehhehyew o Philippa sa jonso no edew so ko jonso ko jonso ne ma kitwe bi na bana san so tiyawo won so kwa be we na nsuo bi na se moje bi e kire ba obo ho yi no ne show alege no testicles no emutumi hyehye no mutumi ya ne ja obia zip mfa no hwenka no sna of Philippines ewom infection etumi de sa how nyina eba bomodin se won sabeka nafa XV mixture ene ne capsules so jonso na ba kwafa Mr. Ojantafo na be wo de bia rom keka se ne ba be wo ntaf enko tanda mi ase kwa kaka ben se mo sorry na ofo no be sere we infection bomodin se won sabeka nafa XV mixture no ene ne capsules na no se infection no so set na so cha ma be ma no shrinke fon eye ketekete wo se na pushikom na pushikom obi was we dey eduabo ni aso mesini antoko no bo media enye eduabo ade infection bomodin se won sa ebe kanafa XV mixture ene ne capsules we ingredient bako 25 ena ye dey ayebako Paulina pinnata no menu ba se eboa kumkro se ekuro abetena obemembu ha ne sisi echi se na ye ne ja ekuro abetena ho amoje ne ho enjo ka ne ho enka ehwe boa yi sa ha na afi ho na fe so two infection asiye pa ye boba bi won ma infection den sa sha himfio na so tia na discharge no ne sa to meeting discharge no adentin na wose ba na sa ingredient we ni na wo ma be boa hwe yi sa ha na afi ho no mo e de amount mi strength na ho my infections
engi ni pedua ne mo so abra Nadom Herbal Center ye de nafa X-Vein mixture and the capsules a draw on so we abe drama so your number no 053 11 56 556 053 11 56 556 Nadom Herbal Center your infection can treat is our one Emma say ebia relationship issues bibi a chire wadwin so bia no fa beda yen bia na won sa na so nan eya na ye osititi udidi a na begina wo boso bafu ayekutu pekope udidi a kakra na ekom sando ye bibi kakra na wabre fa beda na Nadom Herbal Center be hwa abo yi sa ha ni na efi ho no mo e dia ma ye ndro yi enye na pharmacy shops and herbal shops a ewo krom ha be bia no wo kwa ubenya bi ato bibi bia chire wadwin so bia no frɛ na nyame adom ti eni ndu papa ye wonti e be hwa boa e yi sa ha ni na efi ho no mo e de ama me san so esi ye number no so biom e 053 11 56 556 053 11 56 556 Nadom Herbal Center yes ndu papa e wo kro ya da sepa anti enui no waboso de eche wadwo frɛ wo ma wadaro mo be cheche wo mu pa ma wate ne ma say Mamemfa birthday celebrant yi emfem happy birthday nkoma DSP Comfort Ankra DSP Comfort Ankra wo Mamponten Dofsi happy 50th birthday erade ensure no onye okese kozisa obeye kese pa nyame adom enye kese emmaw enne 50 years erade for another 50 years nka ho ahofemu nyansam nimdie mu adwuma wo ye eho masem bia yen COO Kenansa. That's why we show a happy birthday. Ready show on your kissipa. Happy birthday, Nkoma John Opokuware. Adodo na nim no ro. Ready show. Ready no kissie John Opokuware, aka ro. Ready adom ni shira no koso anye kisse. Emfa emma yem birthday celebrant no nyina ni. Ti ha na be makwan na ye de esie. Ahosape to so aba. Mididi afia amankwa tamaklo. Edase.